Kasangay ta asawak. Kat sigurado nga agur-uray ang kanya. Maragsakan lakid dito isagot ko kan kuana. Balito kasinsing kan kwentas. Da nagpalangan iti dalang ko. Tuwa nagtagi kabalyo. Isardan ko ti kotse. Nakabungot na. Imasidag ti maysa. Anyak ka di ti masapol yung kanyak. Naut ti sugat ko. Sino tinanggandak iti biyag ko? Sino? Agparpong ka. Amangan wag dara ti sugat mo. Palsak ti awanan bayin. Jak pakawanan ti asinuman ang nakabasol kanyak. Awan asik iti uray asinuman ang nakabasol kanyak. Agpagadlakid di ti biyag mo. Di ka kadi mabutang. Awan kabutan ko. Nga uray pa'y ni patay. Katukad ti basol. Asino ti awan basol na. Asino ti nalinteg. Itultuloy tayo kadilata ti agbasol. Itulok mo kadi at agabwen na ka ti kinarugit ken kinadakas ngagpaay kadagiti saan analinteg apanggap. Gun udem ti aglaplapusanan ken awan kaasping na aragsak. Gapo iti kinaturay ken kinadakas mo. Ngem anya ti katukad ti basol mo. Katukad ti basol. May samanen a nobela asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Napalabas, nagkalay Sanda Francis ken Ligaya. Naragsak da nga gasawa, kastameten nagiti amin adimaray. Iti likudan ti panagragragsak da, agladladingit met ni Margarita. Simmang at ijibantay, ket inyik ikis namanen ti sakit tinakem na. Kabayatan na, simurot ni Dagimay kinidinggas iti plantasyon ti amuda. Nakuna na nga awan serbi ti kinapintas ti aglawlaw ti plantasyon, tadakas met tinaimula. Nasauna pa'y kanina na agno, nga amangan no dituyan ti pakatayan na. Gapo tadakas met ti negosyo ti amuda. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti basol. Mabutang nga talaga ngay nanaag no. Kat amangan no ito yan ti pakatayak. Ngamin, diyakas ti negosyo ni among Astor. Anya? Uwan na. Amangan no dito yan ti pakatayak no sa anak nga pumanaw ito'y. Bastagan anad kalaeng Dagimay. Basta di kalatan agsasao iti maipapan iti negosyo ni Astor. Dito'y latan kusina ti pangipaayam iti imatang mo. Nanaag no. Taamang ano pod no tinakunakan ka ni Dinggas. Nga amang ano patayon na ka ni Astor, iti kanito apumanaw ka. Uwan nga rod, nanaag no. Iso nga uray siyak. Agtong palaklatan iti kayat na. At agaluto dito happy house na. Kanda kami kano a pamilya ti mangbantay iti daga a ginatang na kada kami. Nana. Nasingpat dagiti dadakkel na. Ngambaligtad ka ni Astor. Ngamin, kasla timonyo. Nanaag no. Amangan numangag na ka. Kat ipulong dia. Santa nga agsasao panggap ka ni among Astor nana. Amangan no maisagmakta. Uminom tayo. Wena mo. Siya kung timang ibukbuk iti baso tayo. Kumusta ti happy house iti purpurikat, Dinggas? Mayat lata mo. Napintasan ti aglawlaw.
Nasken nga rod nga da ko mababay, Jay. Wena mo, mayat no kasta. Ingkay tumanan ijay club. Tagawis kayo iti agpaay ijay happy house. Ariglado, amo. Nasken na dagiti napipinta sa babay ti awisin niya. Kat na mabalin. Diyak kayat ti gurang. Anya gurang, amo. Diyak kayat ti babaket. Tigat ko. Kat dagiti napipintas. Kan ubding pay. Jay agtawon iti 20 ngagpangato. Ariglado, amo. Oh, dinggas. Apay adi ka matagtagari. Wanyag paiso, dinggas. Wino kumuntra ka, ha? Kontraem ka diti imbaga ni amo? Amo, maisala nga bilin mo. Patayabek ti banga-banga ni dinggas. Talaga di mo may katikas tango galing mangkwan. Huston, diyak kayat nga agapa kayo iti sangok. Taamangan no niya ti maaramid ko kada kayo. Ni dinggas nga min, amo. Sadot! O sige, dinggas. Ingkay di kusina. Tay bagam kada dagi may ngagluto da iti pulutan. Wana mo. Kan tulong idan. Tapno daras malpas. Amo, pasensya kan kinidinggas. Ngamin, simro ti kinasadop na. Agasem, di na kaya tagtong palitibilin mo. Ha, nga income agawis iti babae iti club. Apay ang kuwan. Nangeg mo ka di nga imbaga na di na kayat. Saan, amo? Nga maawatak at di na kayat. Di ka ngamin agikedeng adagos. Tapno saan kayo nga agapa. Laglagi pam ang kuwan, ha? Diyak kayat ti pasurot nga agap-apa. Ang mga numarurudak. Kat salitan ko. Nudyak lang makapagtagpal. Di babak niyang kwan. Awan pa nagbaliw na. Anya? Kunak no nagbaliwan. Ngam saan mo't gayam. Kun kundit lang ti pa nagbaliw na. Kampay di. Nakikapya kanyak. Ngam saan gayam mapudno. Anya nga rod daramidam ngay. Baybayak lata. Ngam no jak ton makapagtapal. Ti babak ton. Liak-liakam lang ang dinggas. Taama nga numadaksan ka ni among. Saan ko amaliklikan? Gaputa may samet a pasurot ni amo. Ay, basta agan anat ka nga kanayon dinggas. Wen, dagimay. Sige nga rod. Ipreto tante karne nga pulutan nyo. Tama nga nururayan di ante pulutan nyo, dinggas. Kabsat aman siya. Limawag tirupa ni ligayaan niya. Apay, nasipnget aya asigon. Saan? Ngam kayat ko asawan, naragsak. Ay, siyempre. Agasawa dan ken ni Frances. Kat oray ni Frances, limawag mo tirupa na. Uray si kakabsat. Limawag mo tarupam. Oray si kakabsat aman siya, limawag tarupam. Ay, kaya't nasa wine. Naragsak tayo amin. Kat sapay ko tagnanayon daytoy akinaragsak tayo. Kat no adaman parikaw, masulbar ko maadagaw. Kumusta kayo dito kaprotasan, Simon? Nasaya atmat, Sir Francis. Awan parikot. Tasaan mi abay-bay ang dagiti prutas. Nasayat na ron no kasta. Uwan gayam, Sir Francis. Ayan ni Margarita. Saan ko nga mo? Apay, di mo ka tinakit-kita? Saan nga rod, sir? Sipod idikaal dawan ti kalay sayo kiniligaya. Diya ko nakit-kita. Awan mat iji balayda. Anya? Dinala siguro kaya tagpakita. Ngamin, mabain. Uy no, nasakit tinakab na.
Kaputa agayat launay ken ka. Ket saan nga isutin ka laysam, sir? Kasta ka di. Uwan, Sir Francis. Agsakit tinakam na. Ngam, awan ti mabalin ko. Tasaan mo't nga iso tayo ayatag. Ita, no di na maaklod day ta. Adagan ko na day ta. Awan ti madingay pakitakan ko na. Isungawan mo't siguro ti makuna na kanya. Awan mabalin ko. Tapambatag ti may salang akabsat ti maipaay ko kan ko na. At tita, nakaturog matlaangan ni Baby Franco. Ay na, una yun day ito nga ubing aya. Takay kayat na ti maisala. Sige apok, maturog kanwan. Ay, kamsa bibay! Siyak mamat sa mga bakin bibay! Hanyakan aya, katuturo na lang, nagbigsa ta sa Ay, sos, nakitam, nagsangitan. Ay, si kantumot nga main. Ay, pasensya ka, kapsa. Ay, huston apo ka, huston. Ay, unay lakit din ni apong mo amansyo, aya. Talinukag natiturog mo. Aday ta, kapsa! Naturugay! Ha? Ay, unay kan kabsat. Nagbigsa katangiwat mun aya. Inka man lay jayon. Ha? Ay, sige. Inakmadlanin mo di halday. Ay, ala huston apo ka. Sige, ituloy mo ti maturog wine. Nana Pipay, niligaya. Adda iti silid, nakaturog. Ngamin saan nakaturog idirabi ta siririing lata ni Baby Franco nga uray tengat rabi Ha? Maturog iti apagbiig sa inton kwan agsangit maneng. Kasta ka di, Nana? Saan mo pa'y asingaan ni Ligaya, Barok? Bay amta maturog. Wen, Nana Pipay. Katurturog mo't ni Baby Franco. Iso nga impay dakon iti krib na. Ala, agtugaw ka pa'y laang dito'y balkon. Tainak mangisagana iti pagpalamiis mo. O sige, Nana. Kat agya mo na. Nay, apay, ubeng. At kamot dito likodan ti farmhouse. Agan alaak iti ipaydel, apong. Anya nga ipaydel? Ipaydel! Ipaydel, apong. Ay, jaklat ka maawatan, apo. Dayjay ipaydel! Ah, lawa-lawa gayam, ti kunam nga ipaydel. Alaan nyo man, apong. Sigin, Ay, madidayjay. Kagatin na ka. Saan? Ay, ikan kalain nga ni ti sabong ti karabasa. Wain, saan aday talawa-lawa? Takagatin na ka. Sabong ti karabasa? Wain, apo. Itid mo kiniinang mo. Talutwan na. Tasidayaw. Ay, sige. Ay, akuray ka. Anya tinagan mo, apo? Siyak ni Banay. Ah, banay kayam tinagan mo. Anya tinagan nyo, apong? Apong Amancio, tinagan ko, apo. Ay! Sige, apo. Tayalaan kan taw iti sabong ti karabasa. Tayawid mo. Wen, apong! Rabiin, ngam apang ima kayo ito kitchen. Dagimay,
mabalin ka di nga itimplaan na kami iti kape. Mang timpla kayo iti kape yu Naluto mo't di ata kape, di agtimpla kayo. Oh, adtoy dagimay. Kwarta. Ha? Inruar mo matan takwartam kalalili. Ne, apay di ata kwarta? Kine. Itat ko kan ka. Tay timplaan na kami kini ang kwan iti kape. Anya? Si kati taga-serbi. Taga-kusina. Kaya't nasawan, pag-serbian na kami. Kat ikang kapay iti tangdan mo. Kwartam lang di ata kwartam kine. Adamat kwartak. Kat no kayat yu tag kape, da kayon tag timpla. Adamat di mayo. Ita kayon. Sasadyot kayo nga. Pimanawan tidang nga. Ang kwan, ayan ni Dinggas. Ang mga no iti ayan na ti pagturungan ni Dagimay. Jak amo ti ayan ni Dinggas. Ang kwan, ada ka din nagkinaawatan da? Jak amo. Apay kumanod da? No kayat mo agad. Agkin na awatan tamat. Ay na ang kwan, saan ka type? Ni Dinggas ti type ko. Kalalili, ada pa panan nyo ita. Ket nasken nga agbaligi kayo. Nasken ama i-deliver yo amin dagiti pagkwartaan. Sige, amo. Makatulong da Dinggas nga ng kwan. Nge mastalken kayo ababay. Sige, amo. O sige, agsagana kayon tarumwar kayo ita. Wan, amo. Kapsat pipay. Saan nga taamapan aghani mo? Daligaya ken Frances? Anya. Saan ka di ano malpas nga agkalay sa dagiti babaknang? Ket mapanda aghani mo? Unay kan kabsat naman siya. Ket ulmay. Inka ibaga kada Francis kan ligaya dayta. Saan asyak ti pangibagaam? Ta saan ka masungbatan? Saan ay? Sa mga rod ibagbaga kanyak. Alakid din. Mangpuros kan itinateng talutwak asidaan tayo. Apong ansyo. Nay, si Kamanayn, ubeng. Nagkapunday ito nga ubeng. Ijay balay mi. Anya ti masapul mau, apaw. Agdawaltam. Anya? Agdawaltam. Kunak apong. Damdamagan na ano adda ka no kwartam. Ha? Ay, unay kan nga ubeng. Apay ti kwarta. Igatang ko ang iti kanak. Awan waltak, apaw. Ay? Ngam, ikan kalaangan iti prutas, wine. Mangpurusak iti orange, takanam. Ken, mangyawid kamutan, takanam to iti balayaw. Itay ka pa nga isam dita. Anya ti pampanunutan? Makaisa ni tatang. Kasanumat ngamin. Kuna na akaano-kano ama pantag honeymoon. Anya? Kat syempre, apay, mabalin aya, kat... Ala. Di mon balik senpay. Maawata kundi ibaghap. Anya lakit din ni tatang. Ay na, Francis. Pasensyakan ka ni tatang ko, Kinapod no na. Marayray awak ka ni tatang Amancio, ligaya. Uray siyak nga, Rod. Ang mabalinta tagbakasyon. Ha? Wayan ligaya. Mapantay di La Union. Mapantay ti may sa resort. Ngam, kasanon ti anak ko? Anak ta, konam. Ha? Ay, uwan. Kasanon ti anak ta? Isurot ta Anya? Kayan isurot tamot da na napipay kang tatang Amancio. Ha? Ngam, asino ti agbati dito farmhouse? Sana parikot day ta, ligaya. Ado tagbantay dito eh. Sige nga, Rod. Noan niya ti pangadeng mo, sumuro taklat ta.
Anya ti kunam kalalili. Kuyugan na kumadinggas. Mapanak ijay sentro ita. Adanganin gatanga. Anya? Kan ada i-deliver ko. Nga may sala ata o tikak ita. Wah, kalalili. Ado tinaskan nga ramida kita. Iso si kalatan ti mapan. Imbaga kini amo ako yugan na. Katuan ko na na. Takimay. Adda ka di kape? Ada! Masursurun kan samat. Saan? Ay, huwag gayam ang kuhan. Ada man damagak. No batam itipod no. Itimplaan ka iti kapim. Ang data. Napananda dinggas kan kine-kine. Nakitakmat nga naguyog da ije dalan. Ibagam tagpaiso ang kuhan. Mapanday di sentro. Nagpakuyog ni kalalili. Anya? Mala. Itimplaan na ko ni tikapek. Yeah! Makamu kang agtimpla iti kapim, ha? Apay, si kaya timang suswildo kanyak. Tay babaunak. Yeah! Ita ka malangan. Nene. Agan ano ni Dagimay? Siyak metanti kasuron na. Oh, makitang dinggas. Nalpasan adagos di trabaho. Oh, anya. Intabiit agsyat? Alam, dinggas. Sana bali, taitalaang mat. Ingkagit di gatangan ti kayat mga gatangan. Tagsublita ni Jeron Runo. Tane, malaman. Alan inta agsyat. Awan pagdanagam no marabian ta. Tadda mabalinta a pagturugan. Anya? Sumurot ka kanyak. Mapanta itiklam. Kit sigurado, maragsakan ka. Anya? Intan, dinggas. Sumurot kan kanya. Sumurot nga ta ni Dinggas, ken ni kalalili. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Katukad, ti basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.